Tashi Delay. Let me just say it's an honor to be here today and to lead this. nganzodir ari trezogi suden soba nile dube kozap sojungshik sugar dharamsalar chino konsa kyambchumcho jewa yongwayin longo tukju renga nyendu yana masho shungi pe tsensung cheje chino konsa kyambchumcho da kongi chetang mimang thi gelha senjodu thokyo jungware pemin namne rangi rikshung komse sungkyopche rangi phama pinche da thokpo thomo kyaptu shane thö yongware yaga shungi kadin la tene chino konsa kyambchumcho da kongi chetang wanam dir rawan dembe ngane rangi choda rikshung kyuzin cheshin sowa kegiyo ninjik chino konsa kyambchumcho da kongi mimanam rangyu pela loktube rewa shugiyo yana shungi pyosa zentro chenayang pyogi choda rikshung tro tupki mebata parlam ari tozogi kozab sojung sugar dharamsalar pepkyu takju jungje yana shungi kozab sojung la dedar pepna digi metsuyugi yigre tang yonayang ari tozo ne dela nawa matebar pyodun la kyapkyo tsunje dharamsalar pebayin pyode yana gi chashin yi sewade ngu mimbar chino konsa kyangbu chumbucho ne sepo kengi yore pyomin namne kyang de ngu mimbar shegi yo deshin ari gekap ne kyang pyode yana gi kyapkong yin sewade ngu mimbar sepo shegi yo pyomin namla rangi gi tumo mimbe choda rikshun deshin gekap logyu chukbu yobare deshin maungbar ke nambe rawang gi tone sosyo choda rikshun nyamlen da gyunsin chetupire derden ke nam yongla gyapgyo tsunje ngazu dir chawayin nyelam ari thuzo gongo nyine pyoge kanyo sedabgi timi tenpep nayo timi dina sebukyo yo ari shungne pyominamgi tumo mimbe choda rikshunla yunzida deshin pyomir shize droami topdan nam gyogyuni hajang kechenpo himba yunzi nangiyo ari shungne kyang yana shungi pyodun to zimbe siju na chakdan namla kate jogyun timi dinang kyoyo Self-determination. The bill also requires the State Department to aggressively challenge CCP propaganda about Tibet. Tasha the league. It is great to be here with all of you. Some have asked me, ngala mimangbe dharamsalar char kodu tisong kapter nge Martin Luther King shembe sungbatar sane khangshik to matangwe nechu chungwa theni zamni yongki changden la nyanga chayu che len depshin yu threat to justice everywhere, our voices have to be raised. tharing chino khonsa kyamgun chembu choki jega thobate nge namya je misi kongi namjue thang sangju ningdopki semgyu tepchungwa mase nge michina lagdar chagyu pejun chegi yin It is something that I will forever cherish. tharing dir ari trezo tumi kuzap chojung da lento nga ari trezo ome chizi ledön chojungi mangzu chobe goti ji yimbe chane lebyu ngaju changme pödön to gyabyor thang tungsem nyamge shushin yu Paying attention and our support for pömi thang pödön gyabyor wan namgi pögi tapcho che kule kyunshin yu gyanan shunki pömi namla nyanön shukcher tongshin ba thang pöju nam zewan ki tenja lobdar tongi yoba ngaju shigi yu gyashungi pömi legu wa thang sheba zombapo gegen laso pömi gyatra mangbu rangi shize drowa mi toptan tsoba thang nangbe chö nyamlen chebar chönju cheshimba nganchu shigi yu la ter semsap chegi yu nganchu gyana shungi tabar drowa mi toptan dogro tongshimba chamjo thang ngundu chagen kanya membe to chino khonsu kyamgun chimbu chogi kuzap thang len shimu chagobe bögu shugi yu your dream for a better day remains alive. maungbar pöju namne rangi page shugyu thang rikshun thang lamsö so gyunjin chawar bejun chebe rewa chegi yu la yichi yu nge maung pömin nam rangi payu tu lokto ba thang
rangi chö dan rikshun nyamlen chetuba rangi mitse shidi dan chetong dan dembe nga ketube myolam kyagiyu. And I look forward to the day when we can all say that Tibetans are free at last, free to return to their homeland of Tibet, free to practice their own cultures, free to be their freedoms, free to be who they are, and free to live their lives in dignity and peace and freedom and justice for all of Tibetans. Tibettv. Good afternoon. I am so excited and happy to be here with all of you and especially my wife Lisa. Tibettv. Nga dang ye sanda tering de la yang lep to bu chung ga bu shira chung. Tering sho ba khons cho ji be ge ba sang bu chung. Nga zo de nga cham ku nen si belo si cho gi ni ti be are chwe zo gi chi de ku sop so chung shu ga la pick up len jar shu gi ku gop chung. In May 2017 with a Cham ku khong gi ding a chi lu ni dong chu yang lor phe do ari si gor so chung shi gyang ni ti chi nang yo bare. Kap de nga ra ya jo gi ku gop sang bu shi chung. 디에갑 ngansu pönang gyana shunggi chanyu wo peminamgi nyedangwe tongdi hajang simsapchung pö shiji ni su yebe chugu desu ni pögi maoyi pemi shunggi desu dang zenju do yebe pemi mangzu langlu de tongdu ngansu rewa chengbushi dergi pemi jizu dini zamlingi sacho kangsar nibe yukyalwa sor rangsi ranggyogi mibeshi junggi yobare deri ngansu der leba de gyana shungla Amerike shumangni tu ta to phyodang phemi gyab lang ne digi yobate dalen se bushi digi yobare. China has an opportunity to do what is right, and they can change the narrative for the better. What they need to do is stop their attack against Tibetan culture, religion, and language, and against the Tibetan people. They need to release all Tibetan political prisoners right now. Tibettv. Lobde lu tu chu su gong qing dang so tu ji qi. Di ren ang zo kin zu dang lian tu ti zong ba ni wu ne tu gao ke xin xi re. Nga rang chung chung yin gao a mian nga la tie ba ni long tang zha xi. Ki gi di tong mi tu la, re mi tu kiang. Ti ni da du ki gi ta gu du yue ba tang. Ti ki gi sin shu pie wa qi gi yu ji song gi yue. Ti ri ngang zu yang kong si jing gui qing bu qiu gi jie ge xu ji, xin gui qing bu ti song. Lobde lu zhu zu ngan zo pyo gi ri xiong tang lu su chen su nang wa tu ji qi. Kong zui mi rep ni tab zui qi ling yue be mi rep xin bang ma se. Kong zui tab zui ti yang ngan zui tab zui re. Ngan zui yi qi la di ne ri wa tang, ri wa la di ne ning do qiong yin yin dou. Pyo ti zhen ju tu da du ne yu min ba xin gui ba yin. Tu ji qi. For through faith, as the Dalai Lama said, through faith comes hope. Through hope comes courage. Through courage comes the peace of inner strength to know that one day Tibet will no longer be in exile. Thank you. I'm Congressman Ami Bera, and I'm here with my beautiful wife, Ngani ari trezo tumi ami bera yin. Ngani kyagan mirik ari trezo ki tumi kemba shikyan yin. of the people of India. Tering nganso kongsa chola jeje shugap kongki kyagar ki yumi thang pyomi war dewa tingsap yoba tenso ze chung. Nganso ni longo tongcha kong chojo thang miri ki dewa thamsap yobe pyunta shigi. Ken nambe topdan thang rangwaan maong ki che tu ari trezo na tabzo chegen ki pyunta shigi yoba shengu. Tabzo din na nganso tsangman nyamdo shuyu. Kongsa chogi songbatar nganso tabzo tishin nyingjidan semchor zhuo mi chigyur gi dushe kor yintab nganchor gega tokyo nyagji re. Terden ke gi chembu ken nambe rawang gi chedu ari trezo na tabzo cheshimba semna sharo na. Is it about the oneness that we all share together? So, know again, your brother is on the floor of the United States Congress fighting for your freedom. Tibettv. Tering shokpa kongsa kyamgoyon chenpocho jegyu khokap sangbo te topkap nye kong tenga chikdong gupke ngapchu ngagu lor pene tsencho du pepe lo ter nye ama lagyang kyuba ne trejo du pep yoba nyeseng shukyu chung tering dir
zombe phumi yong thang phe thonyu me ban nam nin chik phe du lok tup gyu che du ngan chu leka che dang chimi yi misunda shigi ru rawang thang diki ngang chone chagyu rawang thang top dang chik chung su gwe ba yindap phumi chola ang thertar thop gwe parin thukje che phe gelu. We believe that everyone in the world, including the 7 million people in Tibet right now, deserve to live where they have life, liberty, and the pursuit of happiness, as we so proudly say in the United States of America. Thank you all for having us with you today, and long live a free Tibet. Taji delay, again and again. Thank you all for your very warm welcome. Nga zu thir charwa thang nga tu chinu khongsa kyamgyu chimbu choki jega thopa ngune sunam chimbu yin khenzu nga zu thukji chi shu pashin nga zu khenzu thukji chi shu de chung kang yi shina ari thwezo khongwo na nyeja timik tembep chungwati nga zu thuyun ringbu ne kale kya bashikre ter khongsa chogi thugi chinlap thang thwezo thumin namgi pezön la tene yargi gi namba shik thön thupa chungye. Thank you to you, because you heard our colleagues talk about this legislation. Timi di nganzu pyoge kanyo kor shedo yoba chunggiyo. Lo she ngun kyana gi sinjin ari kesa Washington DC lebgap nga ta chamgu Diana Feinstein yi kyana shung ki pyo tang pymi tsenin tongshimba ngugo chigi yo che jebar. Kyana gi sinjin ki kenzu pyo nang to yage gi namba shingi me. Ke namba pyo do chine ta sho chi len chungwar ngi tukchi chi shuyin. Tabar longo nishu tsenga ring kaktum cheche kokap tetap nganzu kuzap tsukjung shik pyo do chimba yin. See for yourself all the improvements that China is making. Nganzu potang podala jewa mase kongsa choki simjung yang jegu chungsong. Lhasa tongge do nganzu kongsa choki tsenyang lingwa yin. Kapti gyana ki pyo ki keyik dan rikshung tsami tongchu chishimba ngi sorchung. We went to the palace, the Patal Palace. We saw the room where His Holiness. Gyami mibor mangbu shik pyo do nebu chesindu. Pyo na gyana shungi meyo be chaji mangbu shik pel shimba teda le gyana shungi goti sor tarda mebalin. Tanda kongsa shogi togong tar ngi gyami sor tsingye labgi me. Ngazu sangma gyana shung kanda yimin shigi yobatang. Tuezo kongwo inyi ki tenbib chebe timi teye gu gyashung la dalin shik jornge yin. Ringmin ari sinzin Joe Biden ki gyang tuejar te mingda gu gyure. Nganzu tabzu di maungba sunze che do yintu pyo nangdo yobe pyo namla gyashung ki gyagur ki siji wo tenja loptar zinjuk cheba tang toksung cheba so nganzu nangmi namyang tong tupdab me. Chir kongsa kyamgyo chimbu choki cham nyingje lapja zoor gyurbe. Jino kongsa kyamgyo chimbu choki cham nyingje lapja zoor gyurbe lapchen ki zeje ka tuyin ringbu par jikdin te ting negyu yin. Gyana ki sinzin ki cheji teda su kyang tensu yi mare. Ringmin gyuwa shik yungyu nyakjik yin. And also understand this. His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything.